أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. ثم الصلاة والسلام على عبد الله المصطفى ونبي الله المجتبى ورسول الله المرتضى، وعلى آله وأصحابه ومن به مقتدى. أما بعد، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. أيها المؤمنون، قال الله تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. nyuma yo gushimira Imana Allah subhanahu wa ta'ala no gusabira amahoro n'imigisha intumwa yacu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, we nabiwe n'abasahaba n'abamukurikiye n'abazagerageza kumukurikira, dukomeza gusaba Allah subhanahu wa ta'ala tumwinginga tunamwicishijeho bugufi ko yazadushoboza ibihe byacu bya nyuma tukazaba turi mu bantu bari ku murongo mwiza twasigiwe intumwa yacu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Waislamu bavandimwe banyacyubahiro, ndabagire inama nanjye nisize yo kurushaho no gukomeza gutinya Imana Allah subhanahu wa ta'ala, kubera ko impamba yacu hano ku isi no mu kaburi n'ejo duhagaze imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala nta yindi uretse impamba yo gutinya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yadushoboza akazadushyira cyangwa se akadushyira mu batinya Imana. Allahumma amin. Waislamu bavandimwe, Imana Allah subhanahu wa ta'ala muri Qur'ani iratubwira iti: wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi, aho Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yadutegekaga cyangwa se adushishikariza gukora istighfar, gusaba Allah subhanahu wa ta'ala imbabazi kubera amakosa dukora amanywa nijoro dukosereza Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Thumma tubu ilayhi, twanarangiza tukanicuza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yusomye Qur'ani uzasanga ahantu Allah subhanahu wa ta'ala yavuze istighfar zarakurikiranaga na tauba, gusaba Allah subhanahu wa ta'ala warangiza ukanakurikizaho kwicuza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibintu bibiri bigendana. Wa anistaghfiru rabbakum, mukore istighfar nyinshi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah, ya Allah ngusabye imbabazi. Thumma tubu ilayhi, nimunarangiza munamwicuzeho musubire kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mureke ibyaha musubire kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala murabere. Uzasanga Qur'ani aho yavuga istighfar ikurikizaho na tauba, naho uzasanga muri Qur'ani Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yaravuze kimwe muri ibyo bibiri akavuga istighfar, ubwo habaga harimo na tauba. Naho Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yavuze tauba yonyine gusa muri Qur'ani, ubwo naho harimo istighfar. Wicuze kwa Allah subhanahu wa ta'ala, unamusaba imbabazi, musabe imbabazi Allah subhanahu wa ta'ala, municuze kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Naho uzasanga Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala tugira ati musabe Allah subhanahu wa ta'ala imbabazi gusa, harimo no kumwicuzaho. Naho muzasanga Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala tugira ati mwicuze kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ubwo haba harimo no gusaba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala imbabazi. Haraho uzabisanga ari bibiri bukurikirana, hari no uzabisanga ari kimwe, ariko byose biba bivuga ikintu kimwe Abayisilamu. Ariho Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala muri aya adushishikariza gusaba Allah subhanahu wa ta'ala imbabazi kubera amakosa dukora. Thumma tubu ilayhi, nitunarangiza dusubire kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wa qala Allah ta'ala, muyindi aya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katubwira ngo wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi, musabe Allah subhanahu wa ta'ala imbabazi nimunarangiza munamwicuzeho. Inna rabbi rahimun wadud, aya na magambo nabiyillahi Hud alayhi salam yabwiraga abantu be, nyamuneka musabe Allah subhanahu wa ta'ala imbabazi nimunarangiza munamwicuzeho. Inna rabbi rahimun wadud, kubera ko umuremyi wanjye Allah subhanahu wa ta'ala ni nyirimpuhwe, igihe cyose muzamusaba imbabazi wadude, kandi Allah subhanahu wa ta'ala igihe cyose muzamwicuzaho
mukanamusaba imbabazi, Allah subhanahu wa ta'ala azabakunda. Inna rabbi rahimun wadud, Allah subhanahu wa ta'ala azabababarira nanarangiza abakundi. Mu yindi aya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akatubwira ngo inna Allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Imana Allah subhanahu wa ta'ala ikunda bakora tauba kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha yuhibbu at-tawwabin, abantu bakora tauba bicuza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu arabakunda. Wa yuhibbu al-mutatahhirin, ukandi Allah subhanahu wa ta'ala yanarangiza agakunda bafite isuku. Allah subhanahu wa ta'ala akunda abantu bafite isuku y'umutima, banarangiza bakagira n'isuku y'umubiri. Inna Allaha yuhibbu at-tawwabin, iyi ni isuku y'umutima. Wa yuhibbu al-mutatahhirin, iyi ni isuku y'umubiri. Bayisilamu, inna Allaha yuhibbu at-tawwabin. Iyo wicujije kwa Allah subhanahu wa ta'ala ukanamusaba imbabazi, ubugize isuku y'umutima. Bayisilamu, wa yuhibbu al-mutatahhirin, Allah subhanahu wa ta'ala yanarangiza agakunda ba bandi bafite isuku y'umubiri. Inna Allaha yuhibbu at-tawwabin, ba bandi bafite isuku y'umutima. Wa yuhibbu al-mutatahhirin, ndetse na ba bandi bafite isuku y'umubiri. Niyo urebye muri Qur'ani Bayisilamu, ugasoma Qur'ani, uzasanga Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yaraduherezaga inkuru z'intumwa zayo. Allah subhanahu wa ta'ala uhereye kuri Nabiyillahi Adamu alayhi salam kugeza kuri Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mwenyezi Mungu atubwira amwe mu makosa bagwagamo, ariko bakihutira gusaba Allah subhanahu wa ta'ala imbabazi, bakanakora tauba kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ariko tubyumve neza Abayisilamu, amakosa y'intumwa za Allah subhanahu wa ta'ala atandukanye n'amakosa yacu abantu. Ariyo mpamvu batubwira ngo hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Twebwe ibyo tubona ko twagezeyo sawa sawa, twageze kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, twakoze ibada sawa sawa, ntabwo tutagize. Intumwa za Allah subhanahu wa ta'ala bo babibona ko ntaho bari bageza, ibyo bakabifata nk'amakosa, bakabifata nk'icyaha, barangiza bakabikorera tauba kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Urugero Abayisilamu, twebwe hano iyo umuntu yabonye ko yakoze farada, yasenze dhuhuri, yasenze al-asri, abona ko byarangiye, ntumubwire sunna. Ariko al-muqarrabin, babandi biyegereje Allah subhanahu wa ta'ala, yadakoze sunna kuri we ku ruhande rwe, ababifata nk'icyaha, akabikorera tauba kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Icyo ni cyane. Icya kabiri Abayisilamu, twebwe dukora tauba yo twakoze icyaha gusa. Umuntu yakoze icyaha ntibakoze tauba, nibwo asabye Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala imbabazi. Ariko intumwa za Allah subhanahu wa ta'ala nabiyegereje Allah subhanahu wa ta'ala cyane, yo bagize ukuzindara gusa muri ibada, bagakora ibada nabi, bakabona ko batayikoze neza nk'uko bikwiriye, ibyo ubwabyo bibara nk'icyaha, bagakora tauba kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Aho niho dutandukanye twebwe intumwa za Allah subhanahu wa ta'ala nabiyegereje Allah subhanahu wa ta'ala natwe abantu Bayisilamu. Hasa iyo usomye Qur'ani Bayisilamu, usanga hari amakosa intumwa zagwagamo, ariko atandukanye n'amakosa yacu. Mutabyumva nabi Bayisilamu. Ariko n'ibyo byose ntibibe impamvu yuko birara, ahubwo bakihutira gusaba imbabazi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala hikayatan an Adam wa Hawa, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala araduhereza urugero rwa Adam n'umugore we Hawa ubwo bakoraga amakosa. Mwumva uburyo bihutiye gusaba imbabazi no kwicuza kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu arabitubwira muri Qur'an, muri suratul Baqara, baravuga ngo rabbana zalamna anfusana, mana yacu twahuguje imitima yacu, wa in lam taghfir lana, nutatubabarira, wa tarhamna, unatugirira impuhwe, lanakunanna min al-khasirin. Ya Allah, turi bwisange mu banyagihombo imbere yawe ya Allah. Uyu ni Adamu na Hawa, bakimara gukora ikosa bahise bihutira, ntabwo bazindaye, ahubwo bihutiye gusaba Allah subhanahu wa ta'ala imbabazi ndetse no kumwicuzaho Allah subhanahu wa ta'ala. Twanareba n'intumwa y'Imana Allah subhanahu wa ta'ala Nabiyillahi Nuh, aho Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala mutubwira muri Qur'ani, aho yagize ngo rabbi ighfirli, yasabye Allah subhanahu wa ta'ala kuyamubabarira. Nabiyillahi Nuh alayhi salam akimara kugwa mu makosa, yihutiye gusaba Allah subhanahu wa ta'ala imbabazi no kumusaba ko Allah subhanahu wa ta'ala yamubabarira. Avuga ati rabbi ighfirli, mana mbabarira, wali walidayya, n'ababyeyi banjye,
ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. yasabye Allah subhanahu wa ta'ala kuyamubabarira, asabira ababyeyi be ndetse asabira n'abemeramana Allah subhanahu wa ta'ala muri rusange. Izi ni intumwa za Allah subhanahu wa ta'ala. N'ayo makosa twavuze atandukanye n'ayacu bayisilamu, ariko n'ibyo byose bakihutira kwicuza no gusaba imbabazi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. وقال الله تعالى حكاية عن نبي الله إبراهيم عليه السلام. nimunarebe uburyo Ibrahimu alayhi salam akimara kugwa mu makosa ariko atandukanye n'ayacu, uburyo yihutiye gusaba Allah subhanahu wa ta'ala imbabazi no gukora tauba, aho Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala bitubwira muri Qur'ani, wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yawm ad-din. nta wundi nsaba imbabazi uretse Allah, wa wundi nizeye ko mfite ibyiringiro yuko azambabarira ibyaha byanjye yawm ad-din, ku munsi w'imperuka. Nabii Allahi Ibrahimu alayhi salam asaba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala imbabazi, anihutira kwicuza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. وقال الله تعالى حكاية عن نبي الله داود عليه السلام. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kanatubwira n'uburyo Nabii Allahi Daud akimara kugwa mu kosa bitandukanye nk'amakosa yacu bayisilamu, ariko n'ibyo byose yahise yihutira gusaba Allah subhanahu wa ta'ala imbabazi ndetse no gukora tauba kwa Allah subhanahu wa ta'ala, aho Mwenyezi Mungu atubwira ngo wastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. yahise asaba Allah subhanahu wa ta'ala imbabazi, arangije yitura hasi sujudu, asaba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala imbabazi akukana, ashira umutwe hasi akora sijida, asaba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala imbabazi. Iyi ntumwa y'Imana Daudi alayhi salam. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala agakomeza akatwereka n'urugero kuri Nabii Allahi Sulaiman alayhi salam, uburyo nawe yihutiraga gusaba imbabazi Allah subhanahu wa ta'ala ndetse no kumwicuzaho, aho Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala mutubwira muri Qur'ani, aho agira ati qala rabbi ighfir li wa hab li mulkan la yanbaghi li ahad min ba'di innaka antal wahhab. Yarabati ya Allah, ndagusaba ko wambabarira, wampereza imbabazi ya Allah, warangiza ukampa ubwami utigeze uhereza umuntu uzaza nyuma yanjye, kubera ko nta wundi utanga uretse ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kandi uko turebye abayisilamu, nta muntu ku isi ya Allah subhanahu wa ta'ala Mwenyezi Mungu yigeze ahereza icyubahiro n'ubutwari n'ubuhambare n'ubwami kuzageza ku munsi w'imperuka nka Nabii Allahi Sulaiman alayhi salam, kubera ko Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yamuhaye icyubahiro cyo kuba isi yari intumwa. Isi yari Daudi alayhi salam, nawe yari umwami ari n'intumwa. Uyu mwana we Sulaiman nawe aba umwami aba ari intumwa. Allah subhanahu wa ta'ala arangije amuhugukire n'ubutunzi bukomeye atigeze ahereza abamubanjirije abayisilamu, kugeza ubwo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala mutubwira muri Qur'ani ko yamuhaye n'ubuhanga bwo kumva inyamaswa n'udushishiri tugendera hasi abayisilamu. ubwo n'ubwami bitigeze buherezwa uwo ari we wese, nta n'uzigera bugira nka Nabii Allahi Sulaiman alayhi salam. Ariko n'ibyo byose abayisilamu, n'ubwo bwami n'ubwo buhambare, iyo yagwaga mu kosa yahitaga yihutira gusaba Allah subhanahu wa ta'ala imbabazi ndetse no gukora tauba kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. وقال الله تعالى حكاية عن نبي الله موسى عليه السلام. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kaduhereza urundi rugero kuri Nabii Allah, ku ntumwa ya Allah subhanahu wa ta'ala Musa alayhi salam. Ikimara kugwa mu kosa yarihusiriye ukanka vuba isaba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala imbabazi, aho Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala tubwira ngo qala rabbi inni zalamtu nafsi, mana yanjye nahugusha umutima wanjye, faghfir li, mbabarira. Faghafara lah, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aramubabarira, innahu huwal ghafurur rahim, kuko nta wundi ubabarira anatanga imbabazi uretse Allah subhanahu wa ta'ala. Iyi ntumwa y'Imana alayhi salam Musa alayhi salam, n'amateka y'ituzi abayisilamu, ariko kugwa mu kosa gato cyane akihutira gusaba Allah subhanahu wa ta'ala imbabazi ndetse no gukora tauba kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Niturebe intumwa y'Imana Yunus alayhi salam, uko Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala mutubwira muri Qur'ani aho yakoze ikosa nirihe kosa abayisilamu. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yamutegetse kujya gukora da'wa, arangije akorera da'wa abantu banga kumwumvira, nk'umuntu arangije ararambirwa arabahunga aragenda. Ibyo ubwabyo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, n'intumwa ya Allah subhanahu wa ta'ala guhunga da'wa
cyari icyaha gikomeye cyane ku Imana alayhi salam. muzi byamubayeho nabiyillahi Yunus alayhi salam, ariko nibyo byose yahise yibuka Allah subhanahu wa ta'ala, asubira kwa Allah subhanahu wa ta'ala yihuta abayisilamu, asaba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala imbabazi, arira ari mu nda y'ifi mu mazi, aravuga ati la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Ya Allah, nta yindi imana ibaho uretse wowe ya Allah, subhanak, ubutakatifu n'ubwawe ya Allah, inni kuntu min adh-dhalimin, ndi umunyabyaha ya Allah, nakoze amakosa, mbabarira ya Allah. Intumwa y'Imana Yunus alayhi salam, n'ubutumwa bwayo n'ibikorwa bikomeye yakoze, ariko nibyo byose yagwa mu makosa mato cyane, akihutira gusaba imbabazi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Twareba intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. Imana yaramuhaye kado, Allah yamuhaye impano, imubabarira ibyaha byabanje n'ibizaheruka. Hari abantu badakunze gusobanukirwa ino aya abayisilamu, ntabwo bivuze ngo intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam hari ibyaha yakoze mbere, hari n'ibyo azakora, ahubwo hano ni ukwishimirwa na Allah, kado Allah subhanahu wa ta'ala muhaye. Niyo biza kuba hari ibyaha wakoze mbere, nicyo bishatse kuvuga ino aya, niyo haza kuba hari ibyaha wakoze mbere, tunavuge ko hari n'ibyo uzanakora mbere, kubera uburyo nagukunze ya Rasulallah, yewe intumwa y'Imana, ndakubabariye byose, ndabikubabariye. Subhanallah. Ariko n'ibyo byose Allah subhanahu wa ta'ala yamuhaye, nizo mbabazi zikomeye yamuhaye abayisilamu, niyo wakora ibyaha nzakubabarira, n'ibyo byose. Ariko ntabwo byamubuzaga gukora tauba ndetse no kwicuza kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala fil yawmi akthar min 100 marra, inshuro zirenze 100 ku munsi. Astaghfirullah wa atubu ilayk, astaghfirullah wa atubu ilayk. Uyu ni Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ni impano yahawe na Allah subhanahu wa ta'ala. Ariko abasaba baratubwira ngo yavugaga istighfar ku rurimi rwe na tauba, Allahumma tub alayhi, inshuro zirenze 100 ku munsi. Subhanallah. Waislamu bavandimwe, nimba turebye izi ntumwa za Allah subhanahu wa ta'ala n'ubutagatifu bwazo bayisilamu n'amakosa yazo magufi cyane, ariko bakihutira gusaba Allah subhanahu wa ta'ala imbabazi no gukora tauba, bite twebwe bayisilamu, abantu bayisilamu dukosereza Allah subhanahu wa ta'ala manywa nijoro bayisilamu, ibyaha by'amaso, ibyaha by'ururimi, ibyaha by'amaboko, ibyaha by'ubwambure, umubiri wacu wose ni ibyaha. Ariko nibyo byose bibangaje abayisilamu bibuka kuvuga ngo astaghfirullah wa atubu ilayka ya Allah, bicuza kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wasubira kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala jalla wa ala. Izari ntumwa za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala dusomewe, turebye uburyo zihutiraga gusaba imbabazi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mu gusoza abayisilamu, intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam muri hadithi turutse kuri Ibn Abbas radiyallahu anhuma, Allah subhanahu wa ta'ala mwishimire we nase, aba bose bara basahaba, yaba ari Abdullah n'uyu Abbas, bose bara basahaba, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala bishimire. Aratubwira ngo qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, w'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam muri hadithi yaravuze ngo man lazima al-istighfar, ngo wa muntu uzahozaho kwicuza kwa Allah no gukora tauba kwa Allah subhanahu wa ta'ala ntiyirare, ja'ala Allah lahu min kulli dhiqin makhrajan, ngo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kuri buri bintu byose bifunganye, Allah subhanahu wa ta'ala azabimufungura muherezo uburyo bwo kubisohokamo. Ja'ala lahu min kulli dhiqin makhrajan, kuri buri bintu byose bigoye bifunganye kubera guhozaho istighfar na tauba kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala azamufungurira imiryango. Wa min kulli hammin faraja, ngo na buri gahinda, buri bibazo, buri ngorane zose Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala bimukemurire. Warazaqahu Allah min haythu la yahtasib, ukandi Allah subhanahu wa ta'ala narangiza amuha amafunguro mu buryo atateganyaga abayisilamu. Akana agaciro abayisilamu n'ibyiza by'umuntu hozaho istighfar, ibintu bitatu Allah subhanahu wa ta'ala azamukorera. Ja'ala lahu min kulli dhiqin makhrajan, kuri buri bintu byose bigoye Allah subhanahu wa ta'ala azamufungurira imiryango. Wa min kulli hammin faraja, na buri bintu byose bikubabaje by'agahinda, musiba, bintu byose bibabaje, Allah subhanahu wa ta'ala azajya abigukuriraho. Warazaqahu Allah min haythu la yahtasib, Allah subhanahu wa ta'ala narangiza amuha amafunguro mu buryo atazi. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yadushoboza abayisilamu akadushira mu bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala bahozaho istighfar ndetse no kwicuza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tunakomeza gusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yakomeza kuduhifadhi no kudusitiri
muri ubu buzima bwacu no kuzagiza igihe tuzahura na Allah subhanahu wa ta'ala, by'umwihariko akazaduhifadha kanadusitiri ku munsi w'imperuka. Allahumma amin. aqulu qawli hadha la aquluhu illa lillahi wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. tubu ila bariikum yarhamkumullah. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. نما يقول الله سبحانه وتعالى نقول سبيل مهر نبي محمد صلى الله عليه وسلم وإسلام وفاعله نسبيل نما محمد صلى الله عليه وسلم أمهر نبي شاءه الله سبحانه وتعالى بتبير من القرآن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشركة والمشركين. اللهم وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.